Ikaze nanone kuri platform yacu, reka twerekeze amaso yacu mu burasirazuba bwo hagati mu masaha y'igicamunsi cya none tariki 18 nibwo twogejeho amakuru yemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zadohoreye ubucuruzi bwa Iran bijyanye n'ibikomoka kuri petrol byabo, bemeje ko bashobora gutangira noneho kubicuruza ku masoko mpuzamahanga. Ndaje mbaho igisubizo Iran yatanze, ariko mbere yuko tugaruka kuri ibyo bisubizo Iran yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse nekereza ko bamwe mu badukurikiye tumaranye iminsi mwamaze kumenya igisubizo icyo ari cyo. Reka tuvuge ku bijyanye n'amasezerano ya nuclear, kimwe mu biri gutinza ibi biganiro no kuba bitari kwihuta. Harimo ingingo z'aya masezerano ya nuclear ndetse na program za misile z'igihugu cya Iran. Hanyuma rero amakuru ahari kuri ubu dukesha Al-Hatad TV, itangazamakuru gikorera imbere muri Iran, kiba gifite amakuru twita zandani y'amakuru nyine y'imbere, rimwe na rimwe bahabwa n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano hara muri Iran. Iran iri gutekereza ko no mu gihe mu byagana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na projet nuclear zabo Uranium batunganyije, bivuga ko kugeza ubu iri ku kigero cya 60 karenga kwijana. Iran iri gutekereza ko yayohereza mu Burusiya mwanya wo kuyohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma Amerika nayo igatekereza ko Uranium guhabwa Ubushinwa cyangwa se Uburusiya nabyo bitizewe. Ntabwo Amerika yizeye ko yaba yizeye, reka mbyita umutekano wayo, ntabwo yizeye umutekano wayo, kuko Uranium yoherezwa hano muri ibihugu byombi bigiye gukorerwa ibintu bitatu. First of all, ishobora kubikwa, ubundi igakorerwa ibyitwa down blending cyangwa se dilute, ni ukuvuga ngo niba Uranium itunganyije ku rugero rwa 60% ikagabanyirizwa ubukana, bibaho physically, bibaho bakoresha nyine ubwo procedure ziri complex, ariko birakunda Uranium ikagabanyirizwa ubushobozi n'ubukana. Hanyuma cyangwa se iyi ikaba yakoreshwa nanone as fuel. Akenshi murazi muzi by'inganda za nuclear, muzi by'amato ya nuclear n'ibindi bigiye bitandukanye. Uranium igeze ku rugero hari uburyo nayo itunganywa ubundi ikaba yakoreshwa as fuel. Hanyuma rero ibi byose binyibutsa amasezerano ya 2015 na amasezerano wari Perezida wa Amerika Barack Hussein Obama yagiranye n'igihugu cya Iran, na amasezerano yiswe Joint Comprehensive Plan of Action cyangwa se Jcpoa. Aya masezerano ababyibuka icyo gihe Iran yari ifite toni 11. Hari raporo zigaragaza ko ari toni 10, abandi bakemeza ko ari 11. Reka dufate 10 nibyo biri general. Yo usomye indiko zitandukanye zigaragaza ko iyo Uranium Iran yari ifite yari toni 10. Hanyuma rero aya masezerano Barack Hussein Obama yasinyishije Iran, byatumye Iran yohereza cyangwa se irekura Uranium yabo, ariko difference irimo nuko iki gihe ntabwo Uranium ya Iran izi toni 10 generally ntabwo zaje zitunganyijwe ku rugero rwa 60% cyangwa se harengaho, ariko yari Uranium yamaze gutangira cyangwa se yari iri mu buryo bwo kwikarishya no kuyongerera ubushobozi. Iki ari kigenderewe n'iki ni inganda za nuclear za Iran, ariko kandi hararemo n'izindi nganda nyine za kirimbuzi zose zikunze kwibasirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero ayo masezerano yarimo ibihugu by'ibihangange mu isi bivuga ari kijyana be mu Burayi ndetse no ku Rwanda mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran nk'igihugu cyasinye, of course Uburusiya bwari buhari, Ubushinwa bari bahari, Abafaransa bari bahari, kandi ubwami bw'Abongereza ndetse n'Ubudage iki gihe bwari buhari. Hanyuma rero aya masezerano yagize ingufu kubera ko diplomasi y'ibi bihugu byari birimo yari diplomasi cyangwa se n'ibihugu byari binayobowe n'abayobozi nk'ubwami bw'Abongereza iki gihe 2015 bwari buyobowe na David Cameron. N'umwe mu bantu mu by'ukuri bagiye bigaragaza ko ari abadiplomate ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero iki gihe Ubudage bwo bwari buyobowe n'umwe mu badiplomate kandi nawe ufatwa nk'ibihe byose, na wundi ni Madame Angela Merkel. Ni mu gihe kandi Ubushinwa bwo umutegetsi yari umwe, Amerika nabivuze ko byari mu gihe cya Barack Hussein Obama, ari nawe wemeza cyangwa se ubwo aheruka no kuganira n'ibinyamakuru bitandukanye hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko icyo gihe babashije kugera ku masezerano ya nuclear no kuyambura Iran mu by'ukuri bitabaye ngombwa ko bayirasaho. Hanyuma iki gihe Iran yari yobowe na Hassan Rouhani
rwose munamwibuka nawe numwe mu bagabo navuga ko nabo bari abadiplomate cyane ugereranyije nuko ibintu byari bihagaze icyo gihe n'amazina yari ahari afite byinshi asobanuye n'icyatumye nyine iyo diplomasi ikunda binatandukanye nabo dufite kuri ubu ngubu. Icyo gihe mu Bufaransa ni François Hollande mu 2015 nabyo ndumva mubyibuka ni François Hollande, hanyuma Uburusiya bwo bwari buyobowe na Perezida Vladimir Putin. Na gihugu numva nibagiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na Barack Hussein Obama. Hanyuma rero aya masezerano ya Jcpoa na masezerano yarangiye Iran yohereje ton nibura zikaba ziri hagati y'8 n'igice kugeza nibura kuri toni 9 n'ibishikene kuko icyo gihe Iran yasabwe gusigarana ibiro 300 bya uranium kandi irabikora, hanyuma iyindi yose yohererezwa mu Burusiya. Hanyuma mu minsi ishize nagerageje gusoma inyandiko yerekeye aya masezerano, ndimo ndakurikirana ese ubundi amaherezo y'uranium yagenze ate. Mwese mudukurikiye mushobora kuba mwiri kwibaza ikibazo kimwe, uranium ibyo byarangiye bite. Zimwe mu nyandiko especially nk'inyandiko z'ubutasi mu Burusiya n'inyandiko za TASS, navuga ko ari ibiro n'amakuru by'Abarusiya, zigaragaza ko iyo uranium harimo yoherejwe muri Iran ku ruganda rwabo rwa Bushehr, uruganda rukora civil nuclear cyangwa se it's a civil nuclear plant, ni uruganda ariko rwo rutagendereye gukora kirimbuzi. Hanyuma bakemeza ko izindi zaba zarakorewe cyitwa down branded, ni ukuvuga ngo izindi zagabanyirijwe ubukana, ariko se zoherezwa he ntabwo babisobanuye. Hanyuma izindi ngo zirabikwa, ariko hari n'indi nyandiko naguyeho ivuga ko iyi uranium yaba yarasaranganyijwe muri bino bihugu byose byari biri muri ano masezerano. Yego, iyi uranium yaba yarasaranganyijwe muri bino bihugu byose byaragize uruhare muri aya masezerano, kandi biranumvikana kuko nta yindi nyungu ubuse nk'Ubufaransa bwari kungukira iki muri ibi ngibi. Nta yindi nyungu mu by'ukuri Ubufaransa bwari gukuramo, nta yindi hari. Ubusi igihugu nk'ubwami bw'Abongereza bari kungukira iki gihe. Mbibutse ko na threat ya Hormuz yari hari, kuko ni ibintu byakozwe peacefully, nta na misiri irashwe, nta muyobozi wishwe muri Iran, ni ibintu nyine byakozwe diplomatically. So byumvikane ko nta yindi nyungu ibihugu byari bitegerejemo bitari ukungukira kuri izo toni 10, na raporo nabonye ivuga ko ari 11 zazigiye gukurwa mu gihugu cya Iran. Nicyo nabashije kubona. Hanyuma rero nsubiye kuri ayo masezerano kugira ngo nkomoze ku Burusiya bwongeye kuvuga ko ari bwo okay buri suitable cyangwa se bufitting uyu mwanya wo kuba bwabika uranium y'abanya Iran, cyane ko nyine isubiye inyuma mu mateka. Nyandiko zigaragaza ko Uburusiya nyine bwigeze kubifasha, bwigeze kuyitunga, cyangwa se bwigeze kuba bwakora process nk'iyi yigeze n'ubundi kubera mu Burusiya. So ntekereza ko ari naho bari guhera bavuga bati rwose ni inshuro nta kabuza mwatugirira icyizere, ariko Amerika nyine nta cyizere ifite kubera ko itewe ubwoba muri iyi minsi n'ubushobozi bw'Abarusiya gukora za missile. Hanyuma urumva gufata uranium nk'iyi biro 440, Iran tutazi neza niba izabikora kuko biracyari under its preconditions, biri guproposwa cyangwa biri gutekerezwa. Iran nayo tutazi neza niba yabikora, kuko kimwe mu bintu bigaruka n'abasesenguzi mpuzamahanga kugeza ku basesenguzi b'ibitangazamakuru binini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bose ikintu bahurizaho nuko ukubaho kwa Iran, ukwishyura ukizana kwabo gushingiye mu kuba iki gihugu cyatunga intwaro kirimbuzi, otherwise kizakomeza kwigirizwaho nkana. Iran izakomeza kwigirizwaho nkana kugeza igihe izubakira ubushobozi bwa kirimbuzi. Ni ingingo navuga ko itaburanwaho, ni ingingo izwi, ni ukuri kwambaye ubusa buri wese azi neza. Iran izagira amahoro n'umutuzo mu gihe izaba yamaze, cyangwa se mu gihe cyose nyine izaba ifite izi arme nuclear, nibwo Iran bigaragara ko ishobora kuzatuza, otherwise izakomeza kuraswaho cyangwa se kwigirizwaho nkana. Hanyuma niba yabyemeye bakabyohereza ubwo Burusiya
nibwo buri ku mwanya w'imbere mu kuba bwakakira uranium bikubiye mu byifuzo by'abategetsi imbere muri Iran. Hanyuma kandi mbibutse ko Uburusiya nubwo bimeze uko nsangabona nabinyuzeho mu kiganiro twakoze kare, n'ubundi ni igihugu cy'Uburusiya gishyigikiye ko Iran yakora projet zabo nuclear, ariko ukuntu Sergei Lavrov minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya yabivuze avuga ko Iran nk'igihugu cyasinye kuri Nuclear Non-Proliferation Treaty, amasezerano basinye muri za 70. Nongere ndebe neza hano itariki Uburusiya bwasinye haya masezerano. Iran NPT ndebe igihe Iran yasinye no masezerano, gusa nzi ko yabaye ratifiye muri 71. Hanyuma reka ndebe igihe bayasinyiye. Na masezerano yabaye ratifiye katurebe, yego na masezerano basinye muri 68, hanyuma baratifiye muri 70, nibeshyeho umwaka umwe. Hanyuma rero Sergei Lavrov ati igihugu nka Iran cyasinye kuri NPT gifite uburenganzira bwo kwishimira cyangwa se gukoresha iyi nuclear ariko mu buryo buri peaceful. Twasesengwe tukavuga ko for peaceful goals cyangwa se reasons, Iran nkabona ko no gutunga kirimbuzi biri muri peaceful goal yabo. Nicyo kintu mbonamo kuba bayitunga rwose, nabyo nkabona ko ni kimwe mu bintu bishobora korohereza iki gihugu cya Iran. Ni kimwe mu bintu bishobora kuborohereza gutunga kirimbuzi. Yo ni ingingo duhora dukomozaho twese, ntawe utabona cyangwa se ntawe utazi ko bikwiye ko Iran gutunga kirimbuzi ariyo makiriro yonyine ifite, otherwise izakomeza kugenda yigirizwaho nkana. Hanyuma rero nari navuze ko turi buvuge ku gisubizo, nta kindi gisubizo rwose bari gutanga. Muramubona mu isura kanganye, muramubona rwose Dr. Abbas Aroghachi ati US over temporary oil sanctions waivers for Iran says full sanction relief only. Ati leta zunze ubumwe za Amerika iyi waivers ni OFAC waivers, ni nk'uruhushya tsa license, ni uruhushya rutangwa n'iriya Office of Foreign Asset Control cyangwa se OFAC ikorera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, ni nayo ifata ibihano, ni nayo ibishyira mu bikorwa, ni nayo ibikuraho n'ibindi bigiye bitandukanye, na gashami gakorera muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Hanyuma rero iyo OFAC iyo bavuze OFAC waivers ni ukuvuga ni license, ruvuga ngo bya bihano wabikuriweho ariko by'igihe gito biri temporary. Hanyuma Iran yabihakanye ivuga ko ibyo rwose itabikozwa, ubwo bivuze ko bishoboke ko biri buza gukomereza mu ntambara ukurikije nyine ibihari nibiri kuvugwa. Diplomasi ishobora kwanga, hanyuma ibindi bikaza gukomereza mu ntambara cyangwa se mu bitero biremereye. Nge nicyo ndi kubona hano, kuko aba nakita bari muri position yo kugira ibyo baganiraho, birasa nkaho ntacyo bashaka gukora. Ubwo ndavuga leta zunze ubumwe za Amerika zisa nkaho ntacyo zishaka kubikoraho. Watera icyumvirizo Tehran ukumva ko nabo mu byo biteguye harimo n'intambara. Tehran nayo yiteguye intambara, teye icyumvirizo rwose urasanga bari mu biteguye intambara. Hanyuma wagaruka mu by'inama z'umutekano za hato na hato ziri guteranira i Washington, ndetse ngira ngo hano ariko iyo nama y'umutekano nahoze nyibona, ngira ngo nahoze Trump yavuze ko Iran ngize ikigiye gukurikiraho niba amasezerano atakozwe. Hanyuma ngamasoko atandukanye muri Amerika kabimeza ko President Trump ngigiye cyo kwihangana ngo cyamushiranye. Igihe cyo kwihangana ngo cyaramushiranye, ubwo bivuze nyine ko bimwe mu biri gutegurwa harimo n'ibi bitero bikomeye cyane bishobora kugabwa ku bitero ku gihugu cya Iran. Hanyuma rero ngira ngo reka turebe iyi nkuru, ndaza kuyikomoza mu kindi kiganiro, ndaza kuyivuimuzi n'umuzingo ngo round y'ibitero kuri Iran ngize imyiteguro ngo isa nkaho igeze kure. Bituraza kubirebaho nta kibazo, gusa icyo wamenya nuko diplomasi yo mu by'ukuri iri gucumbagira. Diplomasi iri gucumbagira, ngo bivuze ko ibitero cyangwa se intambara dushobora kujya kubona tukabona bitero bishya bivuguruye byikubise kuri Iran. Hanyuma ni ibitero bo bagiye bavuga ko bizaza bifite ingufu, ni ibitero bagiye bemeza ko bizaza biri gucungana na site nucléaire z'abanya-Iran. Bavuga bati izo site nucléaire n'ibindi bikorwa by'ingufu hano rwose muracungira hafi, kuko tuzaza ari byo twibasira cyangwa se ari byo
turi kurebana nabyo. Hanyuma rero nge munyemerere mbashimire cyane amakuru n'ibiganiro byacu byo abari akagaruka abakomeje kutwereka urukundo abasubscribing abaduha ibitekerezo blessings over blessings. Hanyuma rwose ibyo mukojeje ibiganza byose Imana ijye ibiha umugisha ndabakunda.